Aye, namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Loyal of course, hi. Meta ke lola a trending video. Ya show ranga linga kona and stuff like that. Yeah, I'm there from there. Okay, so vela vela amike ya kata makata J John lo yung linka ko. Yeah, nas Java. Ndere makumu. Kokwana Afrika mara sibatse bisano idubule baka kusitilo kudike ilo kudike maka kokwana Afrika da ke yendela yona it's very very fun man. Yeah, so singule show ngevele vele na a video clip angayiposta yeah on TikTok ingawutrending is the wrong so that accuse mo wa icheka ibona kwahlo ndleka yena Mazda 2 and stuff like that so itasungula hipfula unfortunately ina music so sho ndani kan mena style kwala sho ngata so let's go hitoko ibona kundleka yena. Yeah, so hele video clip hipfula kulaniwana nonyanga sha music but it's fine, let's go. And stuff like that. Ashwona ushungarangano walo kwalano nanwanona on the left. Yeah, okay, check out shona zukomba va again both of them. Show khavula swin'wana ngayena yikomba hayi okay smile it's gonna do khoma ku smile la okay check and stuff like that. He do nyumanyumeni ku check ka video clip lewa. Yeah, and stuff like that. Yeah, what komba va nga va ri ntirhweni very very okay check la yi helerini okay. Yeah, so obviously Shongarangan did it intentionally. So la should trend this actually shona la. Look trending at mato ilava was Shongarangan Mundwalo. I can check a various comments here. Mundwalo van Komswala should come so and la you Gungagori maybe Gori Sivara Nyuan. I live one welcome section because it's for the first time we want to Shongarangan like for like how posted like a male lost to go now maybe maybe some sort of a relationship. Overall, serious nya tungale show and stuff like that. Wanga khoko Sandra is the way it looks at you for me. Wana makalewa. So it's a bit complicated. Nzamini kuvutsa Brahmi na Gemini kushivonisa kuyini makalewa la. Hey, yatik loko a hovula ku maybe zama kuvumba ku maybe va nga va ri ku dating maybe out of 10 maybe nga va nyika a 6. Nga va nyika a 6 because yes ngwenya loko ke cheka yona a swa tikomba ku yona obvious I mean who can be interested at Shongaranga you know slang obviously u vula ku slang but I'm talking about na eka inbox. So I'm just joking but no vula ku yeah mina loko khani na nguta swi tikomba na ku I va nyika a 6 reason yo ku pass mhaka ya 6 out of 10 it's because swa tikomba ku yes va nga va ri a bit close maybe vuxaka bya vona I guess but the challenge leyi nga na yona la i ku a ku va na kiss loko ri a ku ve na kiss ka video clip leyi a heta vhete approve ku hayi mpela ku nga ku ri munhu wa kona at least because la yi a bit complicated hi ku tani leswi ni nga mi byela loko ni yi cheka la swi tikomba ku nga ku ri maybe a ntirhweni ndhawu leyi loko va nga va ri ntirho swi komba ku ri ti-office nyana mos loko hi hunguta volume kota ku hi tlanga swi tikomba nga ku ri ti-office mos so yeah 6 out of 10 or 6.5 ya tika yo ya tika yona it's complicated mara ku fanele va fanelana nakona I'm not going to lie ku fanele va fanelana so it's a tricky one it's a tricky one 6.5 out of 10 yeah swa tikomba ku hi le ti-office u kha ni cheka na lava background la hi le ti-office la so Shongaranga ni ko munhu loyi a nga ka la ku hi vulavurisa so ku vulavula ku hi ta vulavula loko ni cheka naswona tintirho ra nyana din'wana swi komba ku ri ti-office kwala and stuff like that. So ngomu ka vona ku mi vonisa ku yini ka ti-comments below yeah because loko kha ni cheka on TikTok ni chekini me I bless this relationship no vona ku vo tala like ni nga vona ku la 90 out of 100 yale milimili ku malangutelo ya vula swin'wana yeah 90 out of 100 va kombisa swi ku nga ku ri na vuxaka byo karhi I don't know
Yeah, leswi nga tshama but yeah, hi venyike 6.5 yeah, out of 10 based on ku languta video clip. Yeah. Yeah, emndeni vele khivi eka timhaka ta J John. Yeah, no mina no hlamala leswi ni nga swi vonisa swona ni fike ni vona posta this video clip ye ni ta yi hlamusela na rixini leswi ni nga yi vonisa swona and stuff like that. Yeah, so hi fike hi vona of course a fika video clip leyi tlile ya swona ku la yeah Nas Javara, let's go. As you can see kwalano vona va rambirhi kwalano swi tikomba kha ku some sort of a promo or a music video and stuff like that. Ni loko hi cheka la na Salan ni n'wi vonini la Salan i kona hi loyi Salan hi loyi la na yena hi n'wi vonini hi loyi la as you can see. And then okay, and then yeah hi vona Salan okay ku hi loko video clip leyi I think lawa hi nga wa vona la and stuff like that. Manukulu na yolo no ku recognize nyana but it's fine dai ke reference ka tingo wona so man ga swi ku ka mara no vona of course atsarini la ku xigugu gang so xigugu already ni risimu ra ri vekele ku tala ngopfu ra xigugu ra Sjave khale ke vekela yena freestyle ya yena and stuff like that. So look how you famba ya mahlweni mhaka ni vele swi kuma loko the matter here yi nga vekeliwa hi Salan the producer. Hawu i ku na project leyi nga ku teni ya Java as you can see kuna swona ka va teke na photo wala va helerini and stuff like that. As you can see that the photo wala tani tivekerini in full as you can see kwala. So lo se ya swi langutisisa laho na ku lo veri I'm very on ta vona kahle vitara ran bayisanya lo nga khoneni lo on swona ku na ku na recognize na eko ka risimu misa lo. So lo fika hi cheka la swona ku kuta yi le ku teni project ya Boss Java loko hi fika hi cheka track number 10 kwala as you can see ya swona ku kuta ku na risimu ra xigugu ra ta risimu ra xigugu leriya ku ta kha feature very Gosba ya yena ni kha ni n'wi lava misa lo Gosba. Then ku na J John then ku tlhela ku na Ronaldo ku produce by Selan. A ni tiku wa ku tsaliwa ku Selan a wu swi languti kahle hi Salan ngo to fambe luza ti-royalties loko va vito ri nga tsaliwangi kahle ni tiku ra Salan the producer unless if mara swi ko la Salan swi ku hi yena so ni tiku wa yi tsaliwa as Selan la mi swi languta kahle hi Salan kwalano loko ni twi na ku xi lukisiwa na Salan Selani mara ina vo tirikulu ma swona a redzi I don't know what happened there. So leswi nga swona so i le ku teni ya Java na J John la hi risimu ra xigugu la mdani kha ni veka na ti-clip kwalaho kha ti famba kwala tlhelo kwalano ni ta xigugu and stuff like that sure ku ni tani kha ni tiveke na loko video leyi kha ni yi endla. And already siku hi clip leyi already yi twa na voice ya Guveri Gosba ku yimbelela xinjhani and stuff like that la and stuff like that ni ta n'wi twa ku i yimbelela xinjhani Gosba wa kona la. Let's go. A nga se fika swi nga ta hi hlupha swa ti-copyright na ku ni la ku twa hi twa yena clip ya hina hi twa hi laha. I Muvenda ku ta ku na Muvenda ku ni Mutsonga ku na Muzulu okay. As you can see ma swona ya ku ta ku na ni tlhela ku na yena Muvenda la loko hi swi chekisa and stuff like that. So leswi mhaka of course yi nga misa swona so hi ta hi ku yimela ti-track already a ku ri khale na track leyi vanhu va kha va yi rhandza hopefully ku ta va a hit. Ya swi kahle even for J John wa kha huma like ya phela u ro duma ngopfu ya i va sa kha huma kha nghena on the national level and stuff like that hi leswo. Ya emndandeni vele khita ka kwani Africa se swo ni tolovela ku yi tshama yi kha yi chinga se mina ze ni swi tshikisa swona ku se hi tolovela ku yi tshama yi kha yi chinga but ku ve na a plot twist ka sungula of course ra 29 ta January a yi kha yi posta yi kha yi chinga hi nga sungula hi ti-reference fika hi vona of course yi fika yi tsala ku tinhompfu i nga ri i mabele ma xitimela muzanga makekangi se a vowa hi vurhongo emanjini mara ku ri mara yana ko kwani Africa swin'wana mara ndzi mi fika ni ri tele mbedweni it's wrong even then from there I tlhela yi tsala yin'wana post leyi nga vetsela ku Muzaya n'wana i le ku laveni ka xikhumba hlayisa vana n'wana sesi
heyi a yi chahangi kahle a yi chahangi kahle heyi na mhini lo hlamani kokwana Afrika ku endleka yini laha ku endleka yini laha so yi fike yi tsala la ku defend ta muzaya sukelani ku chansa mi ni sendela swibamu swa n'wina ka WhatsApp a ni mi chavi so loko fika hi pfula kwalaho swona ku heyi himpela hi WhatsApp yi senderiwe WhatsApp munhu walowo na number foni yi koho kwalaha va yi sendela xibamu munhu wa ku tlhela va vekela na F kwalaha rintiwo as you can see kwalaha and then laha hansi a fika yi rhuketela laha va kombisa ku siku rin'wana kokwana Afrika yi ta ti-toilet-ela leswi a nga tsala swo kwalaha na tlhela humesa na xibamu xexo as you can see kwalaha a sendela kokwana Afrika. So hey timhaka ta ku ti le ku biheni loko se beef yi ta fika la it's bad for kokwana Afrika because yi ngo ho famba yi biwa yi nga swi tivi no yi bihe mani phela that's the challenge i challenge ya kho leyi nga kona nyana se hi vonaku laha leswi ku nga vanhu vo dzumba byaleni na vo yi kuma endhawini va yi raha so hey it's a problem and you might also remember even hosi ngombe stopho sa kombisini ku ana mina ha lavi ku yi kumela vanhu yi biwa iyo ve a yi twela so swi tikombi na ku mhaka leyi ya ti-beef leyiwa se vanhu ya yi lava ku khomeni kahle yo kha yi continuously kha yi bifana ni hosi ngombe stopho defense swa ku seta kwata loko khe yi cheka la and stuff like that so a ridzi swi tikomba na yi nga chuwani obvious kokwana Afrika na yiri yo yi chavi munhu a yi chuwangi yona ha ku chuwa yona a yi chuwangi hi ku cheka kwalani so a ridzi a no tanda mukombo ku a se ku vitana swibamu se ku huma na swibamu n'wanango mhaka se na ku se ya chavisa nyana hambi vo yi chuwisa or kanjhani we don't know a yi tivi leswi swilo swi nga tshamisa xiswona kwalani and stuff like that hi leswi loko ku ri amukeza futhi ka manda kwamina mi tika subscribe Escolher,